Kardom ili runing tikathar tini ada pabirta ang tonten arju ponta. Inut arta troksike prakethom joy sing rong ha bang phuning kan krikethom anim sopia phan cholang rem det ka cholang rem puason jong sikidok kok puti sorkar pen kangsai pasoda ka hukum pedo pono son si utor borbil loring thepi police outpost ke palo bor sing rong ha maker joy sing rong hang arta ning kan troksike prakethom bang phu ahem ka jobi pon anim sopi arta ning kan krikethom phan cholang rem det ajok chikloyon trok an uso chopat hedet La solam arta kang duka phan chulang rem detpu sai khia tum arju longsi joy sing rong hanga phan harokhat police outpost atum pen nep ingnang ponsi case under section 44/2024 under section 65(1) BNS R/W section 608 Pokso Egan Pabon Pono কি নাম খুৰা আপোনাৰ কি নাম আমাৰ জয়সিং ৰঙা ছোৱালীজনী কেতিয়া পৰা আপোনাৰ ঘৰত আছিলে ছোৱালীজনী কেতিয়া পৰা আপোনাৰ ঘৰত আছিলে 6 বছৰমান হৈছিল ছোৱালীজনী বয়স কিমান কিমান বয়স ছোৱালীজনী বয়স কিমান খুৰা বয়স কিমান আপোনাৰ বয়স কিমান খুৰা আপোনাৰ বয়স কিমান আমাৰ হেৰি আছে হা 73 হস্পিটেল কোনে কোনে নিছিলে ছোৱালীজনীক কোনে কোনে নিছিলে Jensing be hockey ke pathu ke haidun pen silver medal kachapalong duna jok wothat langso KCS June pen karchu pon Jensing be owi kimi Karbi kheyang bong pen hockey ke pathu ke thekser pen ajok Karbi Anglong pupesi asamang bong pen ta alangli Jensing be anuvet pathu dun longsi first hockey Indian sub junior men interzone championship 2024 ki bi ponalong is zone pen pathu dun si second anong e chipalong dun lo lasu ke pathu ke hai ponalong inu Jensing be Karbi Anglong adet pu kalisi Assam state angbong pen ta alangli anu betsi long dun chot lata isi apia po phan mate Karbi khe phan birta kimi nongme kiwan pi asonlo sonsi pini ni phai kep chitia cheklo surihini rainko rapli aningkan Karbi Anglong lakhai siduaram la constituency ke parlo vote hat langso punja sarmen sing nararaw maker khorsing be asupo Jensing be bi hek pen hockey ke pathu aning ke hang pik pen ajok pinier ni akang tuyang deng anse tami chipa ondun lo la pen nong me sitami silver medal chipa long dun pen Karbi Anglong pupesi Assam state aphan sitami alangli Jensing be nong me ewan pilo apot pini wotha langso ke ses jone hin pen sitami archu pondo Jensing be apo men lake khorsing be asarpia men lake kari sorong pipi kachali angdeng sirkep ansi charipon bomlang lapen artaning kan kripli anwet lang puta than pachini pon wotha langso pen hemari bongrong report Karbi Anglong news sinang limen te than ni ma Nilimen la Jensing be nang le rong ta rong su nang le pining la bang so nong e ke long ko ana nong e pen si ke long no pi nong e ke long la nitum second position la interzone all India interzone pathulo nitum second nitun Karbi Anglong man bang ko ana bang pusi pa Karbi Anglong benle Assam ben innovate long dun non pen an bang e ko anang deng sinang le kam dun la nitum la non is atim long an ludun long alo la dak pen net ke ko anang deng long la non halada kumama phani ka select la sinon Bangalore long hang pu India team long phan la bang so anong e long pen nang le hawara ra phan ko pi ko son si ke than ji ninga rong ulo la ke long dun ge ke bang gilang awe phan nang le hin tum pi mane non ke bang awe tum phan mane nason mane practice nang po mane la pine ne thoka matha la hai bang pakom nang po mane practice ta la pulo practice bom nang po mane methang akai ta chilang po ning mati lasilo Nijang Karbi Anglong lakhai si duaram la constituency ke parlo bhok songa habar hati gorla pen rongkhang borthor boralipo arong along lang ke pali jiaphan sai ke dingpon
Pini Boksong Havar Tiko Langso Arong Ahavaralong Lang Ketenga Jaime Kangpupo. Bangso alang kepang pen pon laki mo porahut rongarat hidisai cutiki jiaphan apor pen lang kelong jiaphan si lang kepang pen pon pata than pachini pon. Karbi Jutangasong KJA Amri Hawaramaya Tumpen Arpugachila Ramai Kedengpon. GTA Chiklo ni Pai Kepani Nijang Karbi Anglong Amri Constituency Rongman Pia Klamalong Karbi Jutangasong Tumpen Amri Hawaramaya Long Jong Mai Pia Mai Kipedupon. Labangso Mayalong X Mai Pu Harlinson Rong Hipen Mai Chari Ponsi Mai Pangcheng Pon Mayalong Aningkan Wang Amri Hawaramaya Long Kachapati Dun Aterang Tinalong Amai Pu Kongchun Bang Atum Sitami Chitong Dun Si Mayardi Pidun Pini Bangso Mayalong KCS Diripia Hinpen Dilip B Sunil Tokbi Hing Chong Tiso Mongol Singkiling Francis Timong Atum Chitong Dun Si Son Si Pini Labangso Arpu Kimika Chipek Ponalong Moja Sing Bea Phansi Mai Pu Arpu Pek Pono Lapen Kongchun Bang Arpu Gabangke Bikrom Timung Phansi Pek Ponsi Ningkan Hini Aparman Mesen Meat Pen Kepachari Ponji Aphan Rada Hirju Mesitame Hang Ponsi Mesen Pen Mai Pijut Pon Amri Pen Hemari Bongrong Report Karbi Anglong News. Ini jak ini pai kebani setelah itu tu dah Amri kabita so hawara meter jong mai pi ada sifaman han sekon masih awet kiripia mepen tapi kalau tengah itu ini basar ni mana masih basar long jadi tu kiripia meter sampai kilang cari tu dia pan observer ni kemenang terjun itu atau di bukan kiripia mepen bangko Bintang long kerap pen, dak bang pen, ini mesin pen, non kiban di bangsa ningkan kita tunjuk dan kita tunjuk siksan, ningkan hindi permana pan, kerja kita ngasong mati kerja society, Amri kisah samaram mai, akimi, akumiti, seng konlong lo, pas ketua kau dak sam cuma tu pan ada tu. Marwah mai dengan cehang si samcam proxy from Dubot so tem kita dapat sampai komisi dan rosa dan bangsa congmai pi peman kono masih betul gawe kecil wa kan betul gawe dapen dak tip ke bangsa komiti kepala kimi komiti apa jingwai kono conference kono do be kita kan kono asa kimia komiti seng kono lo masih itu dak bang pe sini ke ni garong lo arada tu kacito ke juta ngareng nanti itu Karbi ke tindeng sumpot chonang ji nim rokom tot pereng nang ji ko mata pen dak dhorom lam pe political party ram pe ko jon lam pe do winning sipet pen tu jingrum pen ini non ke bang jing deng khong kera henni ka bi sunum zorong aja permana pan ka tisila dalam tias kami tak tu kono ya Karbi Jutanga song isias monan bangke ningkan pikir proxy Dolamara Northern Range Pen Kangkhwa Thengpi Keneblong GT ni Phaisir Kepani Lakhaing Kora Trok Duar Bagari Constituency ke Palo Dolamara Northern Range Pen Patrolling Dam Bomahut Bogram Tokbia Rongarai Killing Rong Manalong Nampi Pen Nang Kepasuntang Jet Trok Kep Mate 60 piece Sose Kangkhwa Thengpi Keneblong Karbi Anglong Lake Seranglong Pukachi Pudam Athai Kombomlo Athema Thengpi Thengprang Le Awete Pirbi Kelang Sampri Dangason Binong Athema nona por thengpi kerok mesin ki doko ka jok thengpi thengprang kiwir de jian sidolo lason si kedam tang ni phai trok siar ni dolamara foresai khiatum ami thanga sai mate patrolling ka chiklem dam unahut bogaram tok biarongarai killing rong manalong nam pi pen ang pasun tang jet trok kep so se atheng pia bui theklong si tong sikot pen range an ponderlo
la so long hi thia dora long suri capping koi an bak long ji busi dolamara forest range pen nang pachini do la so long dolamara forest sai khia tum pen so dak pen pachini pon athema khedam tang an ani tame theng pi pen lam ki klangwi lasila hayalam ki kepawe de chi aphan dolamara forest range pen cherok toksi doji lasila hayalong mit thang pen amatsi cherenang ji busi pachini pon Kajiranga pen rasoning ti report Karbi Anglong news Di gimana petak internet ta? Fransilan depan sudah iklo. Tumi di piluan ni lo mahot hatai kami aju nili himpen la nili staff tempat itu patrolling toilo aju pray baji hini malam lo. Lapan itu patrolling nambam api tok biarong rai mogram tok biarong rai thengpi engsom ni thekta lo amala soni bangke ingting guglo ki wanja wa saita lo monsita uthothani niltum patumi lo pai baji ni apor gari hire kurisi edo the pian bani dalo lapen the pi apis ke 65 tadu pusipu lapen government na value ke la ake phanda dagali mane la batam mukha ni hema pha Sanksi 10-12 hଜାର bagi government deh lo. Thing PPP thing pini. PPP ke bisi la jamu gue. Aleng alam mereka jangmi. Kante halata bakuram tok bi arong arai pada diring abet pen tidak bukti lah lah dah abet tum cini dah asan si doing mah. Lason lo ne nili ke kai tak khabar pibar bato. Ye aju nang tu analu do chode chok se analu do nai. Aju analu do chode chok se aju ta nang tum kai ta duty dak hem il tum kem do jado lang mi pakadu hadak si do nai pun kai ta pugan. Asi non la tum cedo pu si nai chak lo. Katumi bangkan nale tum bang patrolling dam lo tumi nado nale tum balik dah lo. Balik dah lo. Dak do non rang selo si biko. Non il tum non lo so le system theng piam khat La Karbi Anglong mate ladak dual buri long se tame pinang an nason abatai kang hu thing pin abdun long lo puai phi se tame patoi ti pen si klem bom la so lam nang litum sodak pen pilo ke than ban chini ke la so la theng pia joy ni ilitum abatai ta ilitum ni ta pini accident dah dulu la sila puya pu thak ni ilitum mai him pen un an ke bian ye phan sin lo mo ilo Correct.